I am Chief Professor Akpomedai Ofua and my Koka, otherwise Koke, Doctor of Letters. Oneki Semeti, first URHOBO orator, founding Father URHOBO Oratory in Field Marshal URHOBO Orators. Professor Akpomedai Ofua teaches lesson 1 in Pidgin English, police roadblock. All drivers, Okada people, make una understand the police peculiar market slang because police trap na person in the cash, not be animal. When Nigerian police say stop, park there, them they tell you to really come out road and stop engine for corner. When police say come down my friend, do not think say you be police friend. That means say you know what to do, you know what to do quick. Know how, you go must drop money if you don't want to waste time. Paper or no paper, correct paper, say, police go say, waiting you carry for boot, where your fire extinguisher. Now play with me. Some people, they mistake things say, police like criminal well because them be customer, not lie. Police, them, they anoint well where them they pursue criminals. Them 50 kilo if you disobey. When criminal don't enter police net to finish, police go, they talk with criminals like friends. They take a get through picture of events from their mouth. When a criminal is on the run, now be say police don't know where he there. Police go declare Ojo is wanted. Make a public people help them look for Ojo. Do not think say police like you, hence they say wanted. People will get a complaint for body, now police they tell wanted. Unless company and government, now him say wanted. A young man for clerical job, before you go meet them to work for pay. Now criminals, they give plenty work to police. Government self-employ police because of criminals. Watch out for lesson 2. You see how Obore na rekido Ikwevo kiroro ne kimwedo Ikwevo kiroro ne kimwedo Ikwevo bubluvere kaye nowe Obore na rekido Ekirodo na ikwevo sha Ikwevo de Onibro, oneki meyare, enitare kiwodo. Urupera ware, ogwane si okpota, ikwevo siropenu, onerikido. Ikwevo kiroro neki mwedo. Ikwevo kiroro neki mwedo. Iwe bublu vere kaina obole nerekido Ekiro duna iwe vosha iwe vode Onibro aneki meyare enitare kiwodo Urupera ware okwane si okpoto Iwe vosiro kwenu anerekido Pera guare siro penu onerekido 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 Agbayan rokewa mepa biyo koka Ọwọ́kọ̀. Urupera wale siro penu anarekido. Ìrànwé mi ọ̀yẹ̀yà ìrànmẹ́. Ọ̀dárí àwòrán kóra pọ̀, òkú náà dàrọ̀ wọ̀n. Urupera wale siro penu anarekido. Ọ̀kìlódé kòkó máa ìrànwé mi nà kó bóbó. Ó jẹ ẹja ọ̀dàrọ̀ wọ̀n. Urupera wale siro penu anarekido. Ìrànwé mi ní politics wọ́kọ̀ yìí náà. Ọjà wẹ̀, ẹ̀rọ kàwẹ̀.
In Nigeria, oyune neru broto loge neru kweseke esiru boyaria. Esi eferigo esiri kwore roro umanini ani. Agwaire Nigeria dare bo bejo ikwe atani suipo omarigo. Ikwe atani suipo keye ta bagware omarigo re government igoro turewo fioma. O shenyari shifita nure oro fun ekovie ire sun ekevie eh asaro viero fori na darwereta ka samro viero mo re fia ti enopa won hon iporo boto ona ile wonuru para wale siro penu ona ituri Jesu kanye wo gaga aru asanu maraye evotu janwa misu bede duru para wale siro penu ona ogware oguje mogo imi tete kenyeva epa kokugwe ko ya ina koketa kataka ubi akodari emu ye no ere me ko ye ka da won so me tere e ana ilo aduru para gwale siro penu onare ukunu wa twekireru na juyomi fori gbin eyin ogana lo le bena o para gwale siro penu onare oboda ko sare runa nu yomi lo fori gbin ko ye ka gberuna ona kojoja para gwale siro penu onare edi pelo jareri no ne kide dia memro jofare ife biyo igbere biyo uru para gwale siro penu onare federal government in Nigeria won kiri PDP oke Obasanjo kairi URHOBO uru para gwale siro penu onare kairi poverty alleviation form ebe atanesi deri gbere ve mara ebiyo ogana uru para gwale siro penu onare ade buri gorevri le Nigeria da ko sare memerawe kipona ve mara yin uru para gwale siro penu onare ikwore ni ogene ke ya gwebe na kenegari aroma gara ikedafe uru para gwale siro penu onare ikwore loro ruebe na inyori eku ma ve kiwo jedo uru para gwale siro penu onare agwa ira wo yoru koko bo baro deje egwo ikwore ni ere bunu uru para gwale siro penu onare woda yoru koko na gano mi gwo bi o wa bo woda yoro dogodogo mi segwo uru para gwale siro penu onare delta adamrewi koyede Joseph wakitisha oro mweke pa ko ma veru teku uru para gwale siro penu onare e grammar school gwogaro itisha ero i principal ro ma bo e ma school kibeke uru para gwale siro penu onare
Ishachi bi obiroro anero kogene. Ojari obuesa magada. Urupera mane sinongmeno anarekido. Amagada koyetane eniye danu nwemira ejomano. Urupera mane sinongmeno anarekido. Urupera kware sinongmeno arikune wenu. Urupera mane sinongmeno anarekido. Amagada emegene oboka ewa wakemegene na jakurie aneni daru nwemira ejoma orora ejoma oburie ko yo diare de rife we yabemo emera ni Christmas ranware na Amagada ko yari moto ibo ano iponurie pa ire of ekura ye jobi robo ofekwara ye jobi daru moto bo ijere ko yi moto na de shu oyan bo ko iguru onara adugure rira ye una megwo no na urobo me enye dabo ki ikwere na wo enye daro jejowo oburie pe na bo egba yusu ijere kwini ro black bobu nwemi afotora ekebe o oniku Amagada isabwe ro re black to urobo na ana soso aye kremebo esoso aye kreme emeba ururu na chore esoso aye kremebo ikwa anware rako ebo ya ise emebo wadagwo no ni rako ya maru otutubu kuwo blero royo krodo bobaye odagwa inu okibroko kirebi oga ko urobo otane soso aye kremebo ururu odi emeba o ojide mebo emebo ano kwere wi amodi okwe oyikwa anwa iso omoko de gregodo so deripo otabe ko ya wota no kwe owi amodi odi okwere edebre nure mo ke wi yibo o na je chonwo de wi oyibo gwa do pomo wieri edebre nure mo ke wi obobo na oyo mo baba ro be kwere eto wa boya oyiwe nore oye so bobo te o de benure mo odo taru robora tane ipa paro ye ari obo penu janu robo mre odafe rani ogene awon kana ko baro kemu lorwe wi go raye garigbere Chief Humphrey Irikefe Saturday Idisi the Atugbenufiebi of Africa. Afrikefe Idisi Norogufowe Atugbenufiebi Robo Jayojikowe. Afrikefe Idisi Norogufowe Atugbenufiebi Robo Jayojikowe. Ashariwowe Rumu Efekiruwe Adabe Dayo Gene Efemuna Yefene. Wa malulu to arodi kwenye tere abonoro yewe Afrika be idisi onoro kufo nu atupende be rugo ejayo di Afrika be idisi onu fe rugo Afrika be idisi atupende be rugo Afrika be idisi atupende be rugo Etun yomi grona to rugo ma kede yomi re kari akọ Africa very this atupende So proprietor managing director chief executive Lone Star Drilling Company of Africa Africa very this atupende based in Port Harcourt, Rivers State of Nigeria though a delta Africa very this atupende Obori blue we boku yen ise ejo idisi we bo tewi no to jake yo jaka pe Africa very this atupende Irikefe Idisi omotoru robo ose oyo korogun Africa very this atupende
Oniraye okoro para. Hey mami oye se. Africa dey this afenu dey Urobo. Usure mete agbo neka agbimoto, a paragon of beauty in a home and decency. Africa dey this afenu dey Urobo. Kake idisi wagwe marurobo be company na wa yiru manager kasa. Africa dey this afenu dey Urobo. Kiruje Chief Ikwegu Ose, Head of Security. Africa dey this afenu dey Urobo. Adioko ropina ko bebere na kore to kari nwemi devodo ra esofu. Africa dey this afenu dey Urobo. Igbo ke para kuge unwere se White House apele owi soja olukimo. Africa dey this afenu dey Urobo. Wode te Port Obinoko inwemi raye Urobo turi uri wa uri. Africa dey this afenu dey Urobo. Unwemi rata bi ofurun orwe okodara meriaria oyibo se canal. Africa dey this afenu dey Urobo. Awiru kacharigo kikoko sasa Urobo na bisoro. Africa dey this afenu dey Urobo. Eto taru Urobo woro re omugo kaye burovioria. Africa dey this afenu dey Urobo. A man of principle, believing in one thing at a time, and that is done well. Africa dey this afenu dey Urobo. A religious man to the core, God first, meticulous and straightforward. Africa dey this afenu dey Urobo. Very frank, because he is God-fearing, very sympathetic. Africa dey this afenu dey Urobo. Asari fenaware, ekwapa electric oyon no pa enko yowo riru owe fere share. Africa dey this afenu dey Urobo. Oweru dora brene share, kori kire contact all to win amada. Africa dey this afenu dey Urobo. Otoke company, otoki kole sakosa, kesa yo kiri breno ebriko yo tomi tiena. Africa dey this afenu dey Urobo. Asa Africa tell you to be baby. Irike fedi so we long start drilling company ko maro. Africa dey this afenu dey Urobo. Kede kese egbupe oyo sekura ejo bi pore. Ako sari kore kworo ni wori. Africa dey this afenu dey Urobo. Agari go ne mare kura wa tweki. Omu go vote na arwa okuta masu. Africa dey this afenu dey Urobo. Aga meri papo ne nogweje. Metare deburo no da frani murukwa na gari go kekura yeje vere. Africa dey this afenu dey Urobo. Ereri okeri gberere kura ye ibu ni gorowori. Ogbija edawo idisi ko edamere re yo. Africa very disi atukonu bi Urobo. Africa dey this afenu dey Urobo. Ọmọ esi lo venti edini ni disi ọba yeraye Olajumake. Lori ayo be Kwara State ani mi ye ose bonira e maruko ni ese Margaret disi. Amudu onoruemu na otenu oruemu of Africa. Africa dey this afenu dey Urobo. Africa very disi atukonu bi Urobo. Africa dey this afenu dey Urobo. Africa very disi atukonu bi Urobo. Africa dey this afenu dey Urobo. A gifted innovator in oil sector. Ofari Ikoro Bawusa. Africa dey this afenu dey Urobo.
Mediake na munyere ora ejere orators. Africa Benizi Atubelvieri Urobo. Comrade Eugene Adega, Principal Keda, First URHOBO orator. Africa Benizi Atubelvieri Urobo. Ijere Secretary General Idigu, my son and my friend. Idigu, a friend indeed, no rival. A totally Jere Jobi. Very easy at URHOBO. Africa very busy, are you never when you know? Totally Jere Jobi, Kaya Posa, the Mary Koffa, the Tiana. Now we may have group 2008. Hey, Adegor is why hey, my friend indeed. Oyo Mome, Principal Keda. Jomo Clark, Amrata, Top 5. Sabata Okweda, Enyokwane. David Oyibo, Erumu. Friday Ameye Okominene. Honorable Nani, the Ojekba URHOBO orator. Ogara, hey, Oro, Wakobiru. Emang etejire tabokine. Marejire tabokine. Ibwine URHOBO eje totally kiswine. Ibwine URHOBO eje totally kiswine. E total URHOBO oke abudete kayi kiswine. E total URHOBO oke abudete kayi kiswine. Songs update.